Pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Znači ljudi, kao što ste vidjeli po nasu klip ljudi, danas ću pričati o jednoj kratkoj temici, a to je da li želite da snimam igrice sa sestrom. Znači, sestra je starija od mene, ali ja sam nju pitao da li ona inače hoće i u slobodno vrijeme zezamo se, tako igramo neke igrice, CSGO i Zulu i tako, zezamo se. Sad smo krenuli sam pomalo, tako da ako želite da gledate kako ja njoj učim neke igrice da igra i to, znači pišite u komentare da li želite ili ne, nadam se da hoćete, tako da nas trenutno sve zavisi od vas. Možda bude njen i moj facecam, ili bude samo njen, ili bude samo moj, to ćemo da vidimo. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog kratkog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!